Hadir sayang pikiran tulang. Look, hold it. Yeah. Kuyo pade naman. Kuyo may pade naman. Salad ng pade. Ko may pedas level 10.
mukbang walai bang. Mukbang mie padeh walai. Terus kuah. Cie berdua saya. Lalu lu masak lagi. Mau masak tuh? Mau masak tuh bang? Waalaikumsalam, selamat pagi kak. Abdul Qadir, aku lapar. Sini kak, kita makan bareng. Makan mie pedas level terhot. Inilah dia penampakannya.